Pakiban maksud daripada tergelincir matahari. Puka mata orang kamu tiru. Hana cat le. Peserta selanjutnya atas nama Tengku Muhammad Ilham dari Nisam yang akan membacakan makra faslun ma yahrumu isti'maluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawazi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmi ghairihi wa indal istiqadhi minan naumi wa indal qiyami ila salati. Faslun, bermula ini itu satu fasal, dan bermula dengannya siwak itu dituntut sunatkan pada tiap-tiap hal keadaan kecuali sesudah tergelincir matahari bagi orang yang puasa, dan bermula dengannya siwak pada 3 mawazi segala tempat. Itu paling berat nisbah disunatkan di ketika berubah mulut daripada baunya dan selain bau, dan di ketika bangun daripadanya tidur, dan di ketika berdiri kepada solat. Faslunnya guna pegah tentang yang bersiwak. Bersiwaknya kesunatkan untuk terpakai di tip water jit terpakai malam walaupun kurau. Kecuali kali tergelincir mata urahnya, tergelincir mata urah bagi orang yang puasa. Menyakapah 12 watu yang hanjit le bersiwak bagi orang yang puasa. Kamu kru dan terpakai siwak nyo na lebah tempat yang sangat dituntut sunatkan. Yang kepun watebe abah kabe kem kang ele cum legap kaji terpakai siwak nyan raya tak tat pahala. Yang kedua, dan wate kali terbedah terpakai siwak nyan yang ketiga, segalam takun usalli terpakai siwak raya tak pahala. Betah mandungku raya pahalanya menyata semayang lebih pahala habis masjidnya menyata pakai siwak 10 kali lipat daripada masjidnya. Untuk pertanyaan yang pertama, wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawalil lis-shaim. Dituntut sunatkan untuk bersiap pada setiap keadaan kecuali sesudah tergelincir matahari. Pakiban maksud daripada tergelincir matahari. Puka mata orang kamu tiru. Hana cat le. Mata
pertanyaan yang pertama. Kemudian sabotu pertanyaan yang kedua. Wasiwaku mustahabun. Ya. Pu kalimat mustahabun tersebut. Ya. Ki tasrif betruk ba mustahabun. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang ke-1. Yang tergelincir mata uronya bagi orang yang puasa. Iban mandungku tergelincir mata uronya. Misal ji. Nyo sebagai urang mata uro ina iwatu. Tak uleh tanya mata uro timbangnya uleh tanya. Asal kelewat mata uro kena bayang tanya kadah kena nyan ka tergelincir mata uro bagi orang yang puasa. Tes. Halo, tes. Cek. Kata Tengku Ilham. Mustahabun. Ya. Kadente ji saboh kalimat. Pukuh kalimat mustahabun. Pukuh fi'il. Pu isim. Pu huruf. Usul fi'il. Unan fi'il ji. Atau isim. Pu isim nah ni. Ya. Kemudian kita tes tasrif betruk ba mustahabun. Maksud mana? Daraba yadribu darban, fahuwa daribun, wadaka madrubun, idrib la tadrib. Pas. Baik, terima kasih kepada Tengku Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya kepada Tengku Muhammad Ilham dari Nisam.